Hei hi All India Radio aizolani chanchin thar achiar tu civil ruata Minister of State Dr. K. Chuan nimina Chief Minister hena bana athelu chu Governor in apom School Education Minister Pulal Chanda Maral te chuan zirna skula elementary atangin skill development kalpui tumani ati Prime Minister Narendra Modi chuan khovelin harsa na sang amachon meka India chuan humpoimo takalu ani ati Qatar nga FIFA World Cup football khelmeka Argentina chuan final an luta Minister of State Dr. K. Chuan Nimin Khan Chief Minister Puzoram thanga hna Minister of State ani na atanga banna atheliuta Chief Minister chuan Thochan Khan Dr. K. Chua hi bana thelu turin ziakin ashila Chief Minister chuan a cabinet le anachan pualte asik soidu thule chumia wang chuan bana thelu turin tia ama theyanga bang turin atibokani hetianga dia wang hian Dr. K. Chua chuan nimin chonu her khan abana chu Chief Minister hna thelu ta a Chief Minister pisa tanga thudon danin nimin ve khan abana le kha chu lar sapin lopom turin ras bawan lama thon phei ngal ania lar sap Dr. Hari Babu Kambam pati chuan Dr. K. Chua bana chu nimin ve khan apom ngal ani anachan pual social welfare and tribal affairs Excise and Narcotics, Animal Husbandry and Veterinary le Sericulture Department chu thule matan Chief Minister in Ain Kolri don ani bana athelu nuwa chanchin bumi te zona changin Dr. K. Chua chuan how tu te thu oya bang ani thu soya bang turati ani chanero chu asoi thui du lem lova how tu te thu piang oilu tuk apoi theinia a hriat thu bak asoi lo MNF party in anla no chuak lova ama po MNF member rin omtak alani thu asoya amalam huntur chu abial mupui te thu ani thu soi thungani hetianga Dr. K. Chua aban chan hi chiang faka soi om lova maro autonomous district council MADCA politics boruak in sik soina satak wang nearin ani MADCA congress le MNF sarkar in tom chu don hai khan BJP in no confidence motion mangin an phartha a an pharthak theina chan kha MNF MDC pathuin BJP lamtrana vote an thak wang ania khami chungcha khan MNF party hruai tu te anlung oilo ni in soi ani Council of Ministers le anachan pual sik soi ani chuan mitam takin Assembly Deputy Speaker Pulalrin omachu alu anringa MNF party hruai tu then khat ero chuan engma thu chiang ala omlo nin an soi thung ani Scholarship Police te chuan nimina tang khan khochung mun thuma no tolerance week lir thei document fello le dan bo chia an mante ngai na thiam na omlova poisa choitir hun an kalpui tana nimina an duty na khan dan bo chia mi panga an mana an poisa choitir ting khom chu cheng sim kwa ania hek te hilir the insurance nei lo pollution certificate nei lo le two wheeler helmet khum lo an ni tlang puya lir thei en fiatir tura kal hi thanem hleya anjing atam zok chu lir thei document fel fai nei an ni thu traffic police te chuan press meet te an shil ani School Education Minister Pulal Chanda Maral te chuan zirna sikula elementary atangin skill development kalpui tumani atiya subject pakhata tel tumme kani atibok St. Francis of Assisi School nule patani St. Francis of Assisi Church Hall Durtlang Leighton Venga aman puina minister chuan nakumatang chuan school bag aloni bagless day po kum khata ni som aya tamma mantum ani thosoya no pangten zirlai bu aklova eizon na tlak tur thiam thil anzir thaina tur siam ani dona skula hun mandana tepo tel ani dona ni ati zirlai ten nun an man thiama thiam thil an nei na tur ang chi te zirtir an nianga an ma ni chau phur thei tur mi thiam te thu soi tura soma no pangte fui phur thin an ni dona chumia ta chuan sarkar in buat sai me kani atibok Minister chuan zirna le namnun phungle zia rang chu akal kopanga yani atia NEP 2020 du dan angin chong chungchanga mani chong wartira zirlai bu apo mani namzia telna pholan tumme kani atia zirlai bu ennon me ka po mizo nam thil ngai lutna turte mizo nam ro puizia no pangteril ruwa tu te po atula namdang ro puizia ngot zirlovin mizo nam ro puizia hi zirlai ten on hriat anga yani ati
Naga Hills 3rd Battalion Lunglei Commanding Officer Colonel Bijoy Malakna in Lunglei Sacred Heart School no pang som pathum ta chu November ni som thum khan Hornbill Festival Nagalana tir ania tuang le dam thataka hun anman nuin nimin khan Gajras Hall 2 AR Aizola Muala anmani lomna hun buat sai ani he hun man puitu Dr. K pa chunga MLA chuan mizo thalai te taksa le ril ru sel na thale thalai hlim tak anni sarkar chuan adua ruihlo laka filim tura mizoram thalai te acha ba ka Assam Rifles ta chu kho chhaka tanga aruga ku varon tol lut en ngun turle ngun takaram rivenga dang turle ram himna tura theitop chhuwa zel turin acha ani Lunglei Police Din Flying Squad in Deputy Commissioner Lunglei Thu chhuwa halpole halmoile adang te khamna thupek ati chhuwa bo zuin nimin khan halmoi bom somthum pangale anei tu anman Flying Squad te hian thupek bo chia an omle omlo uluk takin anen fia chhozela halmoile halpua anman chu Lunglei Police Station a case ya lu ania Lunglei Police ho tu te chuan duty ngor le zola kalpui ani tur thule khamna thupek bo chia te chu danena phut angin an chunga hremna pek ani tur thu an soeni Champhai District Special Court Pokso Act chuan mei chhedo pang kumngami pongsual tu sila lian pue chu kumsom ni tang turle cheng sing ni choi tur hremna thupek nimin khan ati chuak poisa choi tur chu no pang a khoi chiat enkol leilong na atana pek turati ania Special Judge Special V Z Ralte chuan sila lian pue hi a mei chhedo pang pongsual adu lo chunga a hren be awangin IPC section 341 mangin thakhat tang turle cheng zanga choi turin a hrem bok ani Special Court hian nimin khan sila lian pue chu athu buaya thiam lo a chantira nimina a hremna hi puan ani kumsani somni September ni somni paruk khan thang khuma late fapa sila lian pue chuan mei chhedo pang kum ting lo apong suala Special Judge chuan sila lian pue chu Protection of Children from Sexual Offences Pokso Act Section 6 le Indian Penal Code Section 341 mangin thiam lo a chantir ta ani chanchin thar hi All India Radio aizawl atanga puan ani Prime Minister Narendra Modi chuan khovelin harsana sang ama chon meka India chuan humpoimo takalu ani ati Prime Minister chuan India miril Sri Aurobindo ne na tanga inzir than har chu khwale tuizong song temo phurna ania India masona tura asuang tuaram ataka chantir turin mitinin mo anphurani ati heng thutei Prime Minister chuan nimina Sri Aurobindo pian champaphak voiza somnga na puala hun bua sai biak mu theina kaltanga amman puina asoenia he program hi Azadi Ka Amrit Mahotsav pualin kambam kalai sangam Puducherry a buat sai ani Narendra Modi chuan Sri Aurobindo kha zale na sual tulang sarle mi fingril chuan lola zel te point an ngai sana ni thosoya India thala te chuan India pakhat na chu an ngai na ani ti in Sri Aurobindo anun kha India pakhat na le in pum khanadar thalangani atibok All India Trinamool Congress suai tu le West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee chuan nimin khan Meghalaya a Trinamool Congress in Shillonga nga an party a phusate in khompui Party Workers Convention an buasai aman puya Mamata Banerjee hi kumthara Meghalaya Assembly in thanlo omtur in buasai na an party Trinamool Congress ti chak turin Shillonga hian ni chamin azina an party mi tenen anin komna West Bengal an party malak na le na tho rang te asoi ani Qatar nga FIFA World Cup football khelmeka amor bok chhaumek zelania ni jandar som pathni le achan ve khan semi final khel tran ani Lusail Iconic Stadium a semi final khela hian Argentina le Croatia anin tuma Argentina chu sithum fain an chakta a Croatia hian goal khatma an pelut ve lo ani heti hian Argentina chuan final an lut ta ani Argentina goal thun chu an thiam puipa Messi goal ma hruai voi khat thun le anu nung goal ni Alvarez a thun ve te ani semi final zan ni na zanindar som pathni le chan ve France le Morocco in an khel ve le anga chumia chakjok le ni zan in khela a chakjok Argentina chuan December ni som pariat pathiani zandari le achan ve final an khel don ta ani semi final a chak lo jok ve te chuan inrin zandari le achan ve khian Qatar FIFA World Cup pathumna anin chu don bok ani
chanchin thar puan ti tok man chanchin tlang pui Minister of State Dr. K. Bey Chuan nimina Chief Minister hena banna athelu chu governor in apom School Education Minister Pulal Chanda Maral te chuan zirna skula elementary atangin skill development kalpui tumani ati Prime Minister Narendra Modi chuan khovelin harsa na rang amachon meka India chuan humpoimo takalu ani ati Qatar ha FIFA World Cup football khelmeka Argentina chuan final anlu ta chuti jong chu chanchin thar kan puan thei chuani